Manalangin tamo, O Diyos, ang makabante ka ring takbang ning balayan mo, dagdagan mo ing kasalpantayanan ding matutod king alikabok balang migising. Pagkalameke kami ing espiritu mo, ban masipag king pamanyapat mayap, si kaswan mi aldoldo ing maligayang pamipakit ning anak mo, adatang ban pisan meto nga nalaring sablang mepili king pamagari na. Itiadwan mi ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo king kameto nga ning banalay espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Malakias. Ingaldo ito, daratang ne, mikakalo ko anting lungo. Potang ding palalo at ding mapanyapat marok, maging pipaniplan lawari. Ingaldo a daratang tampusan na langan, alayang itagan karela, ni ingyamot ni ring sangraro. Nga na ning ginong mayupayang tutu, dapot, ikayong atin takot king lagyuko, ingaldo ning katuliran sunlagyo, kambera ding yata ng magdalang kapaldanan. Ing amano ning gino, Salamat, King Diyos. ing dalit tapakibat, ing gino daratang yo, bagking labwad miralyo. Inginu daratangya, panking labwad, miralya. Midalit kang kapuryan king ginu, bagayan mo king alpa. Bagayan mo king malimbing at tigtigan, kambering trompeta at tambuli. Kulyo ka king tula king arapan ning ginong ari. Inginu daratangya, panking labwad, miralya. Bustan nyo ing dingdayat malat tabong bungyo. Pati na ing sablang sabla at kayo. At ing lambuad kambering sablang manok nangan kayo. Bustan yung ding ilog makpak lang masikan. At kablasla king dula daring bundok-bundukan. Inginu daratangya, panking labwad, miralya. King arapaning ginu, king panyatang na. Daratang yo, bangking labuad miralyo. Panibalan ne ing labuad king alang pangabiran, at ukuman nala ring bansa kambening katapatan na. Inginu daratangya, panking labwad, miralya. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan, Karintes, Salonika. Ikayu baluyu, king sukatyu pintularan, ing depatan mi. E kami migtamad, kanitang kayabeyo kami pa, ni emi tinggap, alang kabayaran, ing sustentong tinggap mi, keno paman. Bagkus megobra kami, at migpakasakit, kingaldo at bengi. Ekepe patugot magobra, baka kaming maging pabayat, king kanino paman, kaya kayo. Depatan miti, ewulining alakeng katuliran manyawad sustento, nune, depatan mi, baking maging pialimbawanan nyo. Kanitang kayabeyo kuken, dininan da kayong meto nga tuntunan. Ninuman, ingebisang magobra, eya sukat pakanan. Sasabyan mi iti, paulining abalitan ming, atin kanong mapilan, busalyo, pakatunganga mo, patitingapon. Alang daraptan, nano mangobra, nunemo ing makyalam, king kalakal ning aliwa. King lagyo ning Ginong Jesucristo,
Yuyutos mi karing tao nga ti kareti, at yayawos mi king kapanandaman da. Sukat kayong mibyebye, mit mong kayawsan, kaayusan, at magobra kayo, at manintunan, para king sarili yung kabiyayan. Amano, Ninggino. Salamat King Diyos. Inggino mantabe yake kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Ding mapilan ka ring makiramdam kang Jesus, mi papagsalita la tungkol king templo, sasabyanda king tutuyang masanting tatangalan, kambeda ring mga santing abato ng dinukit, ampon ding mialiwang palamuting penata daring tao king Dios. Dapot Jesus sinabi na, itingang sablang akakit yung eni, datang ingaldo, ayalang mitagan metong mang batu, babo ning kalupa ng batu. Masintang langanding sabla, kitang da kanita kaya, maestro, kapilan po mapalyari ita, at naning maging palatandanan king miras na ing panahon ang mapalyari ita. Mingat kayo, ban kayo malinlang nga nang sinabi, uling dakal na ring taong datang king lagyo ko at ngarang sumabi, ako napin niya, at miras na ing panahon, dapat eyo la tutukyan, at nungatin kayong ababalitan tungkol karing gyera, at tungkol karing pamagalsa, kayo pa'y takot, uling ding bagay aren, sukat lang munang mapalyari. Dapat lang mga baldugan, kinging kawakasan malapit na. Sinabi na pa, ing meto nga bansa, girahan ing kalupa ng bansa, at ing meto nga kayarian lusubane, ing kalupa ng kayarian, mika pangabladaya yun, salot at lawi, keti at keta. Mayakit la ring mihaliwang bagay, pangilabutan, at ding mikakaragula senyalis ay batbanwa. Makanyan man, bayo mga palyari iting sabla, pandak-panda kayo ring tao at paglupigan, iintrigara kayo at litisan karing sinagoga, at panyukol da kayo, at king uli ning lagyo ko, idalara kayo king harapan daringari at mamuntukan. Ita ing maging pamikatagon para akwayong ipasyag ing maya pabalita, at ini ing pakatandanan niyo, kayo pa'y gutgut ay isip, tungkol king nanumang at makanano yung ipagluwalo ing sarili yo, uling ako mismo, dinanda kayong kabyasnan at katalinuan, king pamagsalita, aerag yung pakilabanan o payalyan ding kasalangyo. Ipanganyayara kayo, pati na rin kekong pengari at kapatad, kamag-anak at kakaluguran, at ding mapilan ke kayo pamatendo pa. Ding sablang tao pikasaman da kayo king uli ko, dapat metong mangbuak king buntok yu, eya masayang. Impamagparatiyo, ya ing makakabos king biyeyo.
Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Kamusta ko po? Totoo. Mumunandili po, I need to make a disclaimer. Aliwa po ako, iya pong maymay. Medyo kakatawan ke, o na yung pumas maragulya ka ako. Kaya rin po tatang, kaya po midaya. Pero kaluguran kaya po yung kaya kayong parish priest, uling nga na ako pa ang pong malati, kilala ko ne, balo na ako, anyapin po anyang kinumbira na akong magmisa kaya ni kaya kayo, kaya po atang yan. And I am happy to be with you here this morning. This is not the first time na magmisa ko po kening kaya kayong parokya. May kapag novena na ako pong misan, anyang bayo ko pong pari. Ating parish priest po kanita Father Dan. Makadistino ko po kanita king katedral, ngeni po miyalis ko keni king Holy Angel, Antimong Chaplain. Inyapin po, nanding kadatang ko na ako po kasaya, uling bala pong lawen ko kaya kayo, makatiman, masayang sinagana ka na ako. Pero nandin po king Santa Cruz Chapel, bayo kumigmisa keni, anyang kalampas ko po karela, at nga duwami sitsitan lang na, kalupan na nga pong may-may nga. Yung ibog ko pong magbalik sa kako, gunutan. But anyway, this is to lighten up the mood this morning. Bala pong Sabado, lulus-lus ko po Manila ban mag-aral king San Beda University. Napon po, I was caught off guard duling supposed to be in klase ko alauna na paninggat panapon. O na nga niya pong kagising ko, 6:30 ni ngabak. Ay niyang buklat kaya po yung email ko nga na classes will be transferred at 9 a.m. Ginuko nga ako. Chuku Angeles. Ay tapayng San Beda, makanano kung mira sa las 9 ka rin. Ako. So, pepasahop ko po ketang kayabe mi king kumbento, king Holy Rosary, pepa manew kaya po yung saken ko. The fastest you can go to San Beda, nga po. Lugod na naman po ni nga pong ginumiras ko king oras. O neng napon po, apansinan ko, kabang papunta kami, madalumdum. Mahuran. Kitnang kaya po yung kayabe ko, Kuya Nards. Kuya Nards, may bagyo ba? Hindi ko po alam mo, nga na. Pero parang pong bumalik si Juan, nga na. Ginukoy, Juan nga po. So, sindumi po, miras kami king San Beda. O nem pong karas ko king San Beda, katipa ko king sakit, o takit po, napukarakal militar, nakarakala pulis. At linawe kaya po itang, baluye po siguro itang Peace Ark, king Menjola, sa pakyang barbed wire. Kay ba't po niyang kapanik ko king klase nga ako kareng kaklase ko, katapusan na ba ng mundo? Bakit nga da? Ang daming sundalo tapos madilim ang langit. Parang magugunaw na ang mundo. Makanyan tala po nga kakit, detang bage, makalwal king kaya katamong sadyang daranasan, makalwal king sadya tamo at aldoldo tamong pamibiyebye. Potang ating medyo megulo king kaya katamong aldoldo pangabalanan, potang ating medyo linis siya ketang sadya tamo nga kakit, we think that it is the end of the world. At po bayo ing makanyan apan lalawe. Po bayo ing makanyan apamisip. Uling manibat pa niyang panahon ng Jesus at panahon daring disipulo ng Jesus, makanyan na ing karelang isipan. When something
is happening outside the usual experience, they are immediately thinking that it is the end of the world. Inyapin po, agad din kutna ni Jesus, naning maging tanda, naning maging sinyalismi, na oy nina ing kapupusan. Balo yu po, at syuta mo king 33rd Sunday in ordinary time. At baluta mo po na ing karaniwan na panahon, king liturya, ing kekatamong pisamban, ang gayang 34th Sunday. And 34th Sunday was established by the church as the solemnity of Christ the King. Inyapin po king tutuking Domingo, pag masusyantaya, ing solemnidad ng Kristo, ari ning meto sikluban. So we are now on the last, technically the last Sunday in ordinary time. Before we begin another liturgical year, comes the first Sunday of Advent. Inyapin po, uling mapupupos siya ing panahon king liturya, inyapin ding tema daring pamamasa, ake katamong damdaman, manibat ngeni, ang gaking mumuna ng Domingo ning Adviento, tungkol laking kapupusan. We are ending the liturgical year, but we are anticipating another liturgical year. And so we are at a crossroad of an ending and a new beginning. We are at a transition. Inyapin po rin pamamasang ini, you cannot hear Jesus talking about compassion. You cannot hear Jesus talking about love, about forgiveness. But we will hear Jesus talking about distraction. Hanggang mga sakit at mga bayat hindi outside the usual. And so, upon hearing Jesus, His prophecy in the gospel, we start to think, are we getting close to the end? Bakit po? Huling sabi ng Jesus king Ebanghelyo, balo yung datang na ing kapupusan, potang mga palyari lang ang ding bagay ngayon ni. Akit yung templo, malasakya, alam batong makapatong king kalupa ng bato amitagan. Mika kalamidad, mika delubyo, mika pamanusik, pandak-panda kayo, paglitisan da kayo. It seems the words of Jesus are not just mere prophecy. They are descriptions of what is already happening to us. E nalamu babala, nung pamilarawan la, king nung naning daranasan tamong eni, nung naning malilyari kay katamong eni. Akakita ring miyaliwang kalamidad, akakita yung delubyo, akakita mo ating mga litis at ating mga lupi. And so we ask, are we getting to the end? Antina po ning sinabi ko nandin, nabayo yung pisasabyan ning kapupusan kay katamo. We all experience endings. But what is difficult to reconcile with the words of Jesus is this. If Jesus is speaking about the coming of the kingdom of God, which is the end, which is the last thing, the kingdom of God, why is He speaking about destruction? O ito po yung masakit i-reconcile, o ito yung masakit pilimpi, na ingkakambal na ning panyatang ning kayaryanan ning Diyos. Ingkayaryan ning lugod, ning kapayapan, ning pamagpakumbaba, ning pamanintindi, ning pamanupaya, ingkatambal ng daratang kasiran. Pero po kaya, king pamagsalita ng Jesus kay katamo, He is not speaking about the end of the world, but He is speaking about the end of our self-created worlds. Ing Ginoo magsalita tungkol king kapupusan,
nune magsalita tungkol king pamamupos. Those are two different things. It is not about the end of the world, but ending of our worlds, of our self-created worlds, of the world wherein money, fame, popularity, even other people are our gods. Detang yatong binuuta mo, nung nuka rin ing Diyos, alahayo, king kwento. Detang yatong binuuta mo nung nuka rin, ing pakiramdaman tamo, ing sarili tang imbut at ing sarili tang kaburyan. Detang yatong binuuta mo nung nuka rin, ing kaya katamong seguridad, makadependiya nung nano'y ngatinta mo, nung nino'y ngatinta mo, nung nano, ing upayang miyabye kaya katamo. And when we talk about the destruction of our own created world, it brings about chaos to each and every one of us. Metong pong halimbawa, anya pong July, mi kahabagat, paruming gumumuran, dem pong creek karin, kaya kami king Florida Blanca, may bitas lang. So, ingke kami pong bale kanita, limbugya, ang gakilo. May nga sira po ing gamit, because that is our ancestral house. Inya medyo matuano ring gamit. May ngalbog, etc., etc. Inaus na ako pong mako kanita, nga na, mitatasing danom nga na, kubalo nung nanggawan ko. Sabi ko kaya, pabren mo nang mabasa, ing mabasa. Uling alata ng mga karapat ing danom. So, may basa, ing may basa. O neng deni pong kapatid ng mako, minuli lang. Dening metong ng kapatid, minuli ya. At ikit na ing may basa. At ane kamwa. At pe pabren yung may basa, alain, ako ayasakan, etc., etc. What's my point? When we are experiencing chaos, destruction, what we value most surfaces. Lulto nung nanong paulagan tamo. That is why Jesus, in speaking about the kingdom of God, He is talking about the destruction of our created worlds. But the words of Jesus, instead of disheartening us, sira na katalo, gigisinga na katamo ning king katutuan, akaybat na ning nanumang kasiran, kaybat na ning pamaglalawe tamo king kapupusan at pamamupos, something new can begin. And we call that hope. Pag-asa. Pag-asa, yapin itang panlalawe tamo, na anuman ing pupupusan mo king biyemo, uling makalisala king apong Ginoo. Ating niyang bayong akabaldugan kay katamo. And hope is not dependent on things. We are not hoping with buildings. We are not hoping in money. We cannot hope with our luxuries. We are hoping in a person. We are hoping in someone that we know, even in our endings, He can offer us a new beginning. And that is Christ. Nyapin po lawen nyo, kingapong Ginoo. Ang masusukad king oras. We cannot speak of the past Jesus. We cannot speak of the future Jesus. But in Jesus, the beginning and ending is drawn to the center. Kaya, inyapin na nga usta mo kaya, ing Alpha at ing Omega. The beginning and the end.
They're not separate times. They are one in Christ. So nung atin tamong pupusan king kaya katamong biye, para king hapong Ginoo, para king pamanukita mo kaya, then we are not speaking about time. But we are speaking about always a new beginning that God offers to us. Katataulian po. Balitan tamongan po yung mga labasan na kalamidad. Ay wari, king Cebu, nung makananong karin, mi kaayon, kaibat, mi kabagyo. And we have seen how many lives were taken and many properties were washed out because of the flood. And not only that, there in Cebu, even the previous floods that unearthed the corruption that happened to us. Lawen niyo po, those flood, those earthquakes are seeming description of an ending. What will be for Cebu after? What will be for other places like Naga, like some parts in Bicol na may bagyuan, Kanguan. Naning manenayo para karela. What happened to them is a description of an ending. Pero, kaibat na ning kapalyarya, ating migising karela, na ano po ita, nalibutad ning quote-unquote, kapupusan, adela na ning bagyo, atin palang pwedeng musbong nga bayo, panimula. At ngayon, king karelang pa magumpisa, nano na yung lulto, itang ganaka, itang masabal, itang pamanintindi, itang pamanisip king kapakanan daring aliwa. As God offered them a new beginning, it is much good and better than the seeming ending. At nano pa ing migising kay katamo. At sana po o ini migising kay katamo. Naking dilubyong denasan tamo, metong apamarsalanan tamo, yapining kasakimanda, retang taong dapat sumuyo kay katamo. At nano po yung migigising kay katamo ngeni, itang kagiwan tamong mamili, karetang taong ilukluk tamo, banta sumuyo kay katamo. We don't just have the capacity to love, to understand. We don't just have the capacity to be at service of other people. We have the capacity to choose our future. To choose people who will serve us and who will lead us. Sana, gisinga na katamo rin yan. Sana, pupusan tana ing kasakiman. Sana pupusan tanay pamanako. Sana pupusan tanay kaganit agagawan da rin kaya katang manungkulan. Makanano, kapamila taning pamamilitang masalese. In that way, the ending can offer us a new beginning. It's up to us how to choose that. At syuke katamo nung makananutang igulis. Ing bayong, kaya po bayong porak me. Ing bayong panimula, ababyen na kaya katamo, ni nga pong Ginoo. Amen. Sasalpantaya ko, King Dios, ipanglubos mayupaya, di na lang king banwa ampong niato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal na espiritu, mi bayit kang nuwa na Mariang Birhen, lila sa lalam ng payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye,
Pepaytas siya banwa makaluklok wananing Diyos ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban bukum ka rin mabye ampong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alang angga. Amen. Adwan taking Ginoo ing itimawa no ring sablang balayan king ega naganang takot at panganib at nga tamong manalangin, Ginoo iligtas mo kami. Ginoo, iligtas mo kami. Para king banal a kapulungan mabilugayato, aki katamong indu ampong talaturo, maging tanda ni saning kapanayan, ampong pamisasan metong para king sablang bansa, nga tamong manalangin. Ginoo, iligtas mo kami. Para king Santo Papa, karing obispo, ampong kura paroko, manano na sanang patnubayan ding balayaning Diyos, king karelang pamaging inspirasyon, king kabanalan, kabyasnan, ampong sika na nalo, nga tamong manalangin. Ginoo, iligtas mo kami. Para karing pamuntok ning kaya katamong balen ang pombansa, katapatan king tingwanan na katungkulan, insanang maging pamagsadyara, para king aldoning pamanukom, nga tamong manalangin. Ginoo, iligtas mo kami. Para karing biktima ning terorismo, karing sablang party ning yato, tanggapan na lasaning Ginoo, king kayang kapayapan, at pagkalubanan na lang kaligayan ng pungsikanan, king karelang pamilya at kakaluguran, nga tamong manalangin. Ginoo, iligtas mo kami. Para karing sabla tamong aklis, kapag nasan, ampong darawo na panalangin kaniting misa, ipagkalubnasaning Diyosing kayang kaburian, nga tamong manalangin. Ginoo, iligtas mo kami. Ngeni po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginoo, pagnasan mo kaming maging malaya, saupan mo kaming dumalan karing tulan at kasakitan ning bie, king bibnong kapanaligan keka, itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon, matanggap lara baning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king kapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, pagkalam mo sana king iting ay nayambang miking malmungarapan, apakyabutan na sana para kay kaming grasya ning katapatan, at ipanabang na ingalanganga mong kanwanan, itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabe yake kayo, At keka antimurin, itasyo laring pusoyo, makatas na la, king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuli. Tunepin karapat dapat ing pasalamatan da ka, o banalayg pa, uling ika mong bukod Diyos, mabiye ampon tune, alakang penibatan ampon alakang kayangganan, mabibiye ka king matitili pasala, dapot ika ing bukod mayapat sibol ning be, lelangan mo ing sablang bage, bamo lang kapnuan king sablang kanwanan ding lelangan mo, at bamo lang tayran ding sablang tao king aslag ning ligaya mo. Ulinita, ela abilang bilang ding tapok ring anghel apakatalakad arapan mo, at tatangal king ligaya ning lupa mo. Aldo ang pombengi susuyo keka, at sasambang alang likat keka, kayagum dat king kapamilataning siwalami, ding sablang lelangan lalam ning banwa kaya bemilang parangal keka, at paligaya king lagyo mo, at ngaming ang pupuri. Banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuyeng banwa, mipnuyeng yatu, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, hingga katas-katasan. Hosana, Hosana, hingga katas-katasan. Nuan, nuan, yaing daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan, nuan, yaing daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, hingga katas-katasan. Hosana, Hosana, hingga katas-katasan. Hingga katas-katasan. Pupurian da kaw banalayg pa, uling maulakat ding sablang dapat mo gewa mo laking kabyas na nampon lugod. Ing tao, gewa meng kawangis mo, layon pigkati walan meng lumingap king meto yato, ban king pamanyuyo na keka ikang miglalang na, panibala na ing sablang melalang. Agyangin niyang tikusa nakat epe mintuan, at saka na binatang ing lugod mo, ika, emuneman lubos pepabustan, manatili king upaya ning kamatayan, nunebagkus king mipnong pakalulu, inabot ming gamat mo, banding sablang magdulap baninton keka akit da ka. Makanyan mo naman, ulit-ulit meng inampang king tawing tipan, at king kapamilatan ding profeta, tiru meng manalig ampon manayang kaligtasan. O banalayg pa, pasabing lugod mo king yato, ang gana king kaganapan ning panahon, tinubod may anak mong bugtong ban maging talapan at busmi, mi katawan niyang tao king upaya ning banalay espiritu, at mi baitya king na Birhen Maria, mi biyebeyang kawangis mi king sablang bagay subali mo king kasalanan, karing pakakalulu delan at pisyaging maya pabalita ning kanwanan, karing bihag inatad na ing katimawan, at karing malungkuting tula naman, king pamaminto na king kaburyan mo dinaw ning sarili na king kamatayan, at yung pangasubli ng mebye linupig ng kamatayan, at siblina ing bie.
At ban kanita kami mie namu kabud para karing sarili mi, nune para keya, amete ampon sinubling mebye pauli mi. Tinubod ne ibat keko igpaing banalay espiritu, antimoing mumunang bunga para karing talasal pantaya, ban mi ganaping obra na ketiking yato, at pabanala ng lubusan ning sabla. Ulinitay panigapumi o igpa, itubod may ng espiritu mo ban lukuban ang pampabanalan na laretingayin, ban kanita magawalang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo, kabang pagmasusyan niya iting malamisteryo likwana ke kami, antipong tipanang alang angga. Uling iya, inyang dinatang naing oras sa mipalagayan niya ke kaoig pa, at ban apakilala ng emunano yung lugod na, karetang kaya ketiking yato, ligura na lang gaking kawakasan, at atandanan mi pa, kabang kasulo na laking apunan, kinwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang naiti ka ring disipulo na at ngana. Kwanan yeti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kinwaning kalis mipnong alak aubas, pepas salamata nakat pinuri, dinwang neti ka ring disipulo na at ngana, kwanan yeti kayungan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon nalangang tipan, amibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita, mipatawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Otang miminong kami kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami ang papasya. Ang gana, hindatang ka, hingket kang ligaya. Inyang ini, o mapamakalulungig pa, pagmasusyan mi, ting kapigaga na kan king kaligtasan mi, at gaganakan ming kamatayan ng Kristo, ting pamanipa na karing mete, papasyag ming pangasubli ng mebi, at ting pamaitas na banwa, nung nuya makalukluk king wanan mo, at kabang panayan ming maligaya ng panyatang darawon miya keka ing katawan ng pondaya na ing sakripisyong makaligaya keka at makaligtas king meto yato. O igpa, baligdan may ting sakripisyong ika mismo ing migsadya para king banala kapulungan mo. Layon malugod mong ipagkalam ka ring sablang mirakayanan kaniting metong mong tinape at metong mong kalis at itipunan ang timong metong mong katawan ing banalay espiritu. Ing maliari lang maging mabiyes sakripisyo kang Kristo para king ikapuri ampon ikaligayan ning lagyo mo. Ngenioig pa, ganakan mula ring sablang patungkulan mi kaniting darawon ming sakripisyo keka, munang muna, ing talasuyo mo Ileo, ing papami, i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo pari ampon diakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding sablang makisulo kaniting sakripisyo, ding sablang tinipon mong talakad arapan mo, ing mabilog abalayan mo, at ding sablang magdulap keka kambening tapatapuso. Ganakan mula naman ding sablang pepaynawa na king kapayapaan ng Kristo, at ding sablang meaw na be, ay ikamu buko ding makibalo king kasalpantayanan da. O mapamakalulungig pa, kaya kami mo naman sablang anak mo, ipagkalog mo yung mga intulid kaming numabang king ligaya banwa, kambening no na Virhen Maria induning Diyos, isa no sa ing esposo na, kambering apostol ang pambanal mo, kanita, king kayarian mo, kambeda ring sablang lelangan na miligtas na king kasiran, apasari ning kasalayan, paligayanda ka,
king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalubmo king yato, ing sablambage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon ni kaluguran kong kapatad, ang ting metong tamo pong pamilya, at inipon ning metong nga malugoday pa, mahusta mo kaya karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Dongeni, ampon ipatawad mo, kaya kami din sa langit, kaya ka anting pamamatawad mi, karinig kasala, kaya kami, nagaemo kami, ay sa ulking tukso. Nunay ikabus mo kami, ikabos mo kami king sablang Maroko, ikpa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon, miban king kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pompagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. O Diyos, sa igpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan, minanepansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Layon meng pamayapan ng pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe samparati kaya kayungan. At keka antimuri. Matula tamo pong ipakiting ni kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you.
Kaluguran kong kapatad, nyo yung kordero ning Diyos, nyo yung milalako king kasalanan ning yato, noon laring mayayaos king apunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakis may nga mano mo, umayap na. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Si Jesus Si Cristo
Manalangin tamo. O Ginoo, king pamananggap mi karing kalam ning banal a sakramento mo, mapakumbabaming adwan keka, ing penabili ng gampanan mining anak mo, king kapigaganakan kaya, makasulong sana king lugod mi keka, king kaparaming tao, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po saguli, yan ipuatin tamo pong second collection para king Red Wednesday. Then pong kaya kayong iambag, king Red Wednesday, sa upla po karing kaya katamong kapatad na Kristyano, ang mga lupik karing miyaliwang dake na ningyato. So for our persecuted Christians, so dakal pong salamat king kaya kayong ganaka at king kaya kayong pamamye. Ing Ginoo mantabay yake kayo, At keka antimuri. ito ko ren buntok yu para king bendisyon. Ing Diyos sa lubos mayupaya, bendisyonan na kayo sana, king marugula lugod na, at itugtog na yung lugod na, at ing mabilog yung pangatao, mikapnon niyang kabyasnan ang makakabos. Amen. Amen. Sesen na kayo sana kapilanman karing kasaw panababyening kasalpantayanan, at pagkalam na kayo yung pamagparati karing banal akararaptanan. Amen. Itulid na sana yung pamaglakad yu pa yung turo kaya, at ituruneng masala kayo yung dalan ning kapayapan ampon ing lugod. Amen. Ating mayupayang ginong Diyos, bendisyonan na kayong igpa, ampon ing anak, ampon ing banal ay espiritu. Amen. Ing misa mi daw new, me kayong eniking kapayapan banluguran at suyuan niya ing Diyos. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kaya kayong